Si online ko. Ay kuku. Ndabaqede Soweto Nafuthi cameraman part. Angibukele ngiyaphethu. Iyangibona la. Bahlokoloze. Hayi, wabona ya. Mhlokoloze. Yano. Bahlokoloze mhlokoloze. Ya wathi ukhulu apha mfethu sakane. kodwa bazondazi. Okay, wathi mama. Hey, azikale kamani. Okay, compete. Bahlokoloze mfethu. Okay, online. Hlokoloze. 10 triple Hello George from Epai to Kwandukhaz, always Highland. I-broadcast i-radio station yaphi iyasebhizana ngomaqala zive balandele anga lingasilandela ayilapha esivula yena Swaziko King wasipasele yayo kaloku mfethu mna hayi la ngibhakela igcine video yaphusha Hayi mfethu ndibulelela mhlokoloza kabulela ngwaye mfethu hayibo. Mtheyano ndibulele. Utshoka nomlampo. Hayi mhlokoloza ngabulala lo. Hayi ngagconyanga nje. Yenza wena ufala kwayo nawe. kaloku zamuthi uprefer mfethu abalandeli bangathiya kuyo bathathe bayilawe mfethu mhlokoloza kahle ngothuka. Abalandeli funa bayeke yana mfethu. abakwazi ukuba ngibamba mhlokolozi Okay, mfethu abayazi ikhenge mfethu mhlokoloza. Uyabo. wena ndiphika apa sound Ngeyami le ithethayo yabo. ikhona le vatayini shokoloza Uyalongena. ungabufayile kanje asoklefayile kile Ya mfethu mfethu ngibulale mfethu. Abanye yabo bathethe kumele egqibeleni mfethu. Angalabolala mfethu kanye ya amangalo nindo mfethu ngasho kanjalo yabo. Thethe mfethu. Bangade mfethu bacela baye ekhenge. Azange yabolala mfethu. Kanye ngamangalo mlomo. Nani nje lokoloza. uthethe lo kwazi bashise campfire Asithethe. yena bendiyithile mfethu base because yabona 1 2 siphikapha yonke into ya isathethe. uthethe yakho fanele kwasi awu thisha enjoy bazi Lokoloza. kodwa uzithatha yabamba Ya mfethu mna into endishoyo amazayizayi makambe mfethu ngoba hayi mosiyambe uyazibendo economy zenyosi thatha lo 10,000 igoduka nawo le ntwana ayizintwana sibhatale yambe economy wezinto masiyambe mfethu yabo kufuneka isifote entwana sela yabo ngoba zosimotha lana sezisimothele kwangoko nanami yasithisa impepe ezinosela. Okay. Yes, I'm online. Okay, ndikuvile zihlokoloza from Epai. Kodwa ke mfowethu manje not uba ndinguma-performer ndiyibeke kucaca. Setsho umaqala zive andithi nanje ngoku sizoshisa impepho emsama ngoba sisacinga ispace noma u-6 months hayi basilwa nabo emva koba bese buya ngendlela e-right. So ukucinga kwami ke ngosendicinga zona entsane eziba zizendeyo uba ke ngosizothini ngazo noba sizokwenza i-remix okanye senze amakhaladi noba senzeni
ngoba kaloku bazele shokoloza okanye ungakundiphe okanye undikhombise phe okanye ndikunike. Mkhulu wami isicelo like abantu ufuna ukwazi ukuba siza benefit or into yethu yabo xa begxothwa abantu yabo. Umzekelo indeni plan yakho mfowethu xa ukuthi okay iphuthumi iyavala. Yabo. Obviously no one just hold on. Senzo ngoku abantu ozabo Thethe ngoku 30 days. 30 days. Imali kuma sezibese. Oh level del paper nansi. Yabo. Okanye ngabe ngiqhamuka ngamanye amagama ukubona emakhaya ngoba babakhona i-Indian Ocean bakhona iyakwazi ukuphatha izitolo iyakwazi babona Oyasema ndikuvuzile umzekelo ekabajani amandiya and then ba ugogo nje nekuthe ulambile o-25 kg okanye sentsho yonke into bafaneleyo What strike cameraman? What strike? sentsho bengizophawula ningaphawuleli ezinye indawo kodwa ke ngoku iyenzeke yanto cause nakenzeka sibaxosha abafana ngenzeka uba kwezi position zabo ngenzeka kuzongena amandiya andithi amandiya sithi baba bethu abesizwe Mandiya. Siyakhanda Mandiya. Kona Hlele kodwa umzekelo amande yafethu awathatha ezabukela khona umzekelo ukuqutha amakwala kwela amande amakwala kwela yabo ingxaya lento kukhona i-India ehlala amandiya kubekho la thina silapha ubekwa i-language esithethayo zingana more than 11 language esithethwa sithi yabo kodwa still abantu abangaphezulu kwethu into ethi iplan yethu kulona niyiplanayo babaqotho. Okay somkhanyile ungazazi sinesigulo shitho kulo ngaphelele ubushilo wena ngabantwana because unkulunkulu wahlala abantwana sizobathina asilona afethe umntwana sayizela yabo wala kwa uthotheni walala jena wesemgxotho yabo wesemgxotho mfethu wesemgxotho sithini yabo mazela umntwana yena makemgutata uzobona mama akuzosana senzana wathi fenyana mbango idama lile kade ngiphisa ekhaya umama akasebenza so olede alisebenza bo enkwakoreni sithi mama Maxoxo ashe ngo enkwakoreni sithi mama Maxoxo nilo mele kade ngibhebhula ngomzi imali yami uzothini into kaloku ke ushuthi imali lebreadwinner nizomkala umdalo kaloku lihambe bayibreadwinner apha elizweni lalo hayi la eSouth Africa. Usewena mhlawumbe uthi umalume uhamba nomshana wakhe kahle umama kaloku tata nomshana bheka yabona Maxoxo kuba uwe kahle utata ebreadwinner nomfazi uyakhala makemkenayo tata umntwana makemkenayo ngoba kaloku uyakhala makemkeneza lapho ngoba nguwe wangeneza yabo ezinto masihambe cha okanye mandivele ngamanye amagama nje enjoy lento iyaqhalabisa kodwa mandithi qopha okanye masivele ngenye indlela ukuthi amadoda makavela wele aphezulu kwiindawo zawo kodwa abafazi mabasale ungaba uzalwe Congo uzalwe Ethiopia uzalwaphi sanchoma babe bashiye neza candidate ukuthi wena uzalwaphi babe bashiye abafazi bakho amadoda abeqabela ewela abafazi babe besana bekhulisa amasana lama wazelelepi aqatya awumkhulu ngoku lele aqatyalwa ngobisa athethwa ngomlomo umzekelo fokufaka ukuthi otata bahambe bathini yabo into kanjani sifuna thini inqobo lapha ngeyengenyalendelevu okay nabo bashana inqwabo ithini into umshana abale ngamazayizana wabu mungelo ngani ndo somchalana basithuta efethu bayisithi umama umuntu oyibreadwinner makemkenaye bayibreadwinner eMozambique usotheni kemfethu ayikho into esoyishintsha mfethu ezinto baziyabo yena mayithethele nizayizayo lakho makemkenaye ningabi imisebenzi oyithathayo abantu abanye okwakhela mfethu bangena yazi baba basokontra basokola yabo izinto zinamaphephe
yingakho-ke uyabona-ke xa iqala apho uqala ekuqaleni funeka ungayigqwagqwile nyuke nayo ukuba ukufika kwakhe ufika hlomolweni silazy thina akho nto soba sayilungisa ngabafethu andifuna ukuxoka mandigethi ndamkele nje kancinci ukuthi shayele njoyele kancinci ukuba qaphela abantu babafika bethwele yayazi traki uba iyakwazi ukuzidrayiva ngosentrela until ihambe iyobekwa la kuzothulwa khona umthwalo ngoba bona banamagubalo yena uyanana kodwa itraki iyahamba zizinto eziye zenze ilokhuzana accident okanye sensho into eyenzekala ngoba abantu basensho kuyenzeka bakwazi ukuthwala and then amatraki azihambele lokho 14 emva kokwenzeka ingozi ngenxa yokuthwala emva koko badala izingqalasizinda zase-South Africa zokugcwala imisebenzi because bona basebenza ngale mithi yabo ukuthi kuloshe wakhe amqhubele itraki yena alale wena ungaphawula kanjani nje kule momeshi yabo ezazeloncoka azinqeni kaze uthwalele isibhalo ngoba eyane ezazelwe u-6 room ziyawapha ngo-3 days 6 room nco amakhezawo indoni ingakho phela ngifuna ukuthi yengxaki yabona le mali mfethu ave kuthiwa ayithatha bayisebenzise labo bayayithatha bayithumele elizweni labo i-economy namanje umsekelo utishane pha uqashile ezayizala yena ubufuna bamba konyukele ntoni i-economy yalawo yayibo yena uyithatha yonke yonyuselaphi le komazambeko mfethu ungamfaki wena government umuntu wana-government we-taxa vele uprofesa abantu abatexa abaphi umuntu wana-government wena ngiyagqothela ifuthi somkhulumeti lakho une-bet bayadexa so okanye masike sivele nje kancinci nje sibe ngamaqala okay njengenkalanzizi le ithi niza kunikwa kumhlophe mandikunikwe kumhlophe ewe ngoba bayadekswa uyaqaphela bazi bakhona izitifiketi ekuthiwa ombombayi awam andithi zibakhona izitifiketi ekuthiwa bombombayi banethishini kazawutishi banintsi abantu ababoshiweyo bethi ngibe ntoni izitifiketi mhlawumbi okanye ngamazwe omnye kanti bazodlala and then baboshwa benza yonke onto mandimnike ithuba undiphawulele nje kulolu daba elihlaba umngceni yabona xa uzothi abantu abaninzi bayalakhela uSomombayi shutsho nto mfethu vele kufanele uba lapha khona umzekelo angobe nenqono ukuthi ufuna ndikuskeme i-system the whole certificate system nje wenze into ofuna ukuyenza wena abanebhisi cha ishuku siyose vele umosha yena mna bengicela ukuphendula uke wathi maze yabe yona sosala senzile ayilo mfethu sazoqala kubethafa yabo sazoqala kubethafa yabo ngoba umsekelo abantu sesibaqhelile yabo nani bathethelele yabo kodwa endwana ndithele maze yabe yabo ngoba siyazi ekuseni mina mani ekuseni mani vuka nje uzongekela khona isahawe ba isahawayeka indenzitayise Simon Boy afford man bathi uyazibandoni lezi zinto zimane zivele kuthiwa hayi bazongeza phezulu ya sekuzizinto thina abo ngoba yintoni bafuna bababanga abo bandihleli funa bamgenco ngoba yintoni bona bathuthukisa wabo amazwe abomsebenzi uthengisi hayi sekuleyithi vele mfethu wagwethe kanto sathi sesileyithi abo kwexalela ubala ngisaphezulu ngasathiwa nayo sileyithi ayona singayibalekela leyo nangomza ngalamini ngavuka ufile ube ungayazi uba usuphozini uzophozini kodwa ezintwana ezifuna zihambe nco ngiyaphola nabo mbulelo zabo zibufeki
manje yabona umzekelo yabona ukwazi ngezami kodwa mina kufanele wathi zami ndwana zobazoqabahluphela umuntu omnyama kamqatho umuntu omnyama okokuqala okwesibili ababona abantu bathi bathi zazifeki ezifayile soqala ezizwe izinto esitsholo phakathi ngwakho serious yebo ya ilelo shaka namba sazothi bathathu uzobanzima umzekelo kwalayitawuni banethi sethu osisibethu enaziyo uba aqashwe ngala masayisa yabo abasebenzayo namasayisa hayi abantu abathethelela amakahambe but uzobanzima kodwa kulento nje yona andiphiphi okanye andichasi ndiyavumela King khona umjito besithala la ulihla utheni kodwa if ngenyama nakhe uyaqaphela phaa kodwa imoto before yonke lento besurvive besingazi izidoro kodiyeko amapressure amapressure abo come on abantu bezidoro like inganyami ngalo ungangikhanyisela ukuthi mfethu ucinga before noba mfethu una 12 years or 13 years before amakhona afika South Africa like senzama ukuthi before avula izidoro like une experience uyayazi beforehand amakhona na after amakhona akavela abakhona abakhona kulo zonza ukuthi nyani unganyanisa wona ngokuthi qala wona King girl wawapi futhi yabona Ncoka inoma soyiqhilile into kunzembe iphume thoma lethi akuqala mfethu hayi manje awathethelela abantu yafuna bahambe Ncoka yabo ngoba abantu mfethu basifanele izitolo yabo umsekela ethu esathuthukile lokho kwayile lokho yabo ilokishi wona ngoba seyimaletse Ncoka ema mfethu umliqa umzelo wena mfethu xa usuka eshop umzelo xa usuka kuwena uthi uya eshop indoni ethi wena kuwe uya kula shop lela ikoneni aphayileni like ilalo le iprice exactly any brutal ingxaki hayi basithanda ukuba support abantu bakuwe seyiqala brutal ama-pricing into avela afune more than 70% say profit leyo ukuthi shem nabo ingane icycle ibone ezantsi because bazama ukuphila nabo yabo bafuna ubheki manje ke ndivele nje ingelovela kodwa manje ke ndivele nje kabini kathathu uba wena uzosuka uthi uya kwi-price ungathi yobe sibaxolele futhi kodwa ke ngoku ndinombuzo ongaphendulwanga ngudirector wethu esiphathelayo uhlelo lethu ukuthi director wethu online abasensure abalandeli abakubonanga kodwa bakuva ngevoice sensure wena wakwayibona isupack ilahliwe always kodwa once yanuka isupack even oyiphekile kuthiwa wena ayibuyisi wena yithengile sensure yithengile ayibuyisa even abantu sensure uba khona iquality kube khona yintoni iquality yayilo phofa asimbi nabo otherwise sikhalela uba mayinyuke i-economy yethu yase-South Africa but ngeke uzowabona ama-sausage elahliwe ngeke uzuzibona isupheki umbuzo engizibuza wona zilahlwa nini izinto ezibonileyo ungabona iphendule hayi icacile nawe ungaziphindulele ilapha kuyo apha hayi khona kude hayi funa ngikuchaza mfethu awanda like bezi apha for business and into yabo wena nje kulapha ulicustomer wena kubo ungumuntu nje kewazi noba zifake ngoba ezazi into zonke zifake zonke ngoba isafuna wabambela ukuthi uzobamba istamp expiry date hayi solo zobethe ecaleni bafethu asinayo like isolution ukuba yambe ingavela kanjani but ngoku singamaqhoba lebetha sithi amaqhoba futhi sine-victims zinqwaba like abantu abasolekileyo betshela into zabo ukuzathiwa umnda iphathwe sisisu khona lelo iyaphoyizina mfethu nendlela ekuphoyizina ngayo akuthiwa yifa namhlanje izame zomnqumla juqu yenza abantu banengqondo nto mfethu ukuthi okay xa simnika u 2 days okanye ama-hour yinto
Brazil ngesithi asinayo solution and ukuqala kwethu ayengxaki amathuba ezalathatha bazolathatha vele xa izoqashwa xa livuma nami i-Caritas Farm asilimele so isolution bafethu asinandaba noba umoshile akadla isi-drugs yonke into enezayisayo so kanjalo yonke ya mna ndithi yonke into enezayisayo mna bayahamba kusasa uzathini wena ngalamini uzathenga phi sonka eso sityalo zininzi zikhona apha ezilalini mna ndakhula kumahlala encumile mfethu kuthiwa khona isokuthiwa kusemahlala encumile nasefestivele kuthiwa kwesikumele leyo kuthiwa khona utata mvushane phaa isikhulu ndakhulela mfethu kukhona iishop ezikanje but ngoku indaba yabo sekulibali sesiyayincokola yile-ke exista ngoku kuyabhela siyakuva mfethu mfake siqoshanise sithi utshilo king ngathi mfethu uzoba yi-process small hanyane so icema le yakuma sizolamba umuntu kwefuna isawa uzohamba ilenga segiya khona isitolo sile sothi ufuna isonka kodwa nami zona nje uzoba right kodwa so kanjalo kodwa emva kwethu man ndivele ndikuthi nje yalenjoy hayi kakubi sensho masiyeke ewe ke ngoku sesingqomene nale ndawo esikuyo nge-Highland View sensho asithetheleni i-Highland View kuphela si-online ngoku sensho asikho online for masive sibhekisise zonke izinto ziyadlala kwindaba ziyadlala ngexesha lendaba kodwa masibhekisise ukuthi la maxhoba esinawo njengangoku sizophetha sivele njengabantu abasha basixolele ukuthini kwathini kwaniwekha izethen cause yenzeka le nto kodwa ebhizana abaye baxolele ewe ebhizana sinaso isithethe ngoba sifunanga ukuba ngamaxhoba sihambe sibataphele ukuthi mabanike uwoningi uba bathini if babe kuthiwa kuyangam ndinguthi nje hayi le mjoy sibhekisise nasepalamente masike sihleni ipalamente yethu kakuhle andisho ukuthi epalamente bangamasela but akhona amasela akho abalisayo even wasepalamente masiqale sikline ipalamente yethu ibe clean if babe kuthiwa ndingamlanda umalema we-EFF bengambeka bukhoma ku-podcast and then ebengaziphendulela umalema olandelayo we-EFF ngicela sidlulisele lo myalezo kumalema bukhoma ukuthi siyamema ebhizane ku-broadcast radio station ukuthi makakasiphendule okay silo sikuba mzimba khulula sizozama ukulula izitolo bahamba bonke be-innocent benko-innocent besondla ifemini bengayondli umntwana ofemini akayiphendulina umuntu ahambe nabantu abakhe ifinjalo so shuthi ngaleindlela like ezomzansi siyavuma ukuthi okay from i-development like lalo kuthiwa kuyadevelopha thina-ke ngoku siyazama ucreate like asidevelophe siqalela yonke into phansi so into evilabo fethu engoyi-next topic hayi okanye manhlala okay manje ngibuza ukuthi alikho la elinye ilizwe elingagcwala abantu abangaka njengeningizimu Afrika njengangoku and ngiyibona even kwakwi-status ko-Facebook kulokhu kuthiwa Unite Africa but isithetha e-South Africa sensho kwamanye amazwe azikho ii-minerals ezi zingaze zisenze sibe nowagquzu nofuqufuqu sonke i-South Africa bonke kwenziwa i-remix and then ilizwe lase-South Africa lisengcupheni ngoba libangwa ngamazwe alibanga ngoba ngoba kaloku no-Nelson Mandela lithiwa ifuna i-Rainbow Nation that's why wona ningasithetha ngabantu bala eMzansi ningafaki uba ngaphandle la sithetha ngabantu bala eMzansi ngobafowethu kaloku umbuzo wakadijane nje uba yaba ingakafika kuphela eziningi exactly umzekelo eCongo khona imineral eyakhe ibhekile lefoni pha kuyamind kungelana bangaba if ngakho msiyavidiyo ngizama uyifaka le video zomthetho lasemediki
ngamanyala yindawo engathi intaba kanje wonke umuntu wayongene kwamanye sabuza amazama kanje qha kusemthethweni eyodayisa eyamineral yabo yamineral benza amabheki yabo so South Africa nje kuphela xa South Africa iproduce 90% yogold emhlabeni wonke South Africa South Africa iproduce about 90% yogold esemhlabeni wonke so which means naselisha nto ngogold asinayo ngolohlobo olekwada ngikumuntu ngolekwada iPlatinum lokho ama-diamonds aseZimbabwe khona ungayaziyo ama-diamonds ke eZimbabwe number 1 12 ama-diamonds yabona ukuthi zama ukuvezela zona ba i-Africa maninzi abantu vele indlela esetshenziswa ngayo le ama-mineral ngamanye amazwe shuthi like i-Africa as-continent iziphethe like ezikhathini khaya ngoshuthi ziyabekwa abantu abarositha abantu abarong ngale ndlela yawo asinayo nje indlela yokusebenzisa izinto zizonke but Africa sityebile mfethu utyebi bukhulu Africa not South Africa manje ngene ngamanye amazwe ndike ndibuze into ethile okanye omnye angandiphendula ifuna impendulo manganayo impendulo bazosiphendula abalandeli vele si-online manje ndibuze into othile kusho ukuthi i-South Africa for umzekelo okanye i-South Africa okanye abantu bakhona once wamqasha wathi yale uphinde uyele yena yamame bonke okanye si-South Africa balwa ngathi ba wena uzoyale uyele uphinde uyele because okanye bayayibona ile kodwa i-South Africa kayakhona nithethile kwavela kwabantu amathombe setsho besaqhubeka ndikheon uba i-South Africa bakudlalwa ngayo na okanye wonke la mazwe setsho for lokudlana kuthiwa kuzodlalwa i-World Cup kule president uDonald Trump wathi akasifundisi i-South Africa at the same time bayafuna ukusiyuza ngamaxhoba wabo ukuze bona babe rich umbuzo endibuzayo nje setsho kude kufutshane nje umbuzo endiwubuzayo uba i-South Africa yona yaza la maxhoba awikhe ukuze wona a-ownwe even yonke i-ownership noba isuka kweliphi ilizwe but i-South Africa ilixhoba lokuthi mayi-owne zizo zonke ezi-ownership umbuzo endiwubuzayo onayo impendulo angaphendula but nengenayo bazondiphendula abalandeli mkhulu wam yabo nto ithi njengoba yabo njengoba ngafanana ngamazwe namazwe i-South Africa muthi bengasoze abantu bashiya amazwe abo xa beyithiwe abantu abangenangqondo bakuyo yinto eyenza ukuthi kuso abangaphandle beze ngapha into ichala abantu uba okay wena South African awuvuma xa ngithi wena nge-hour ukubhalisa u-R15 afike ule nokumntamhlokolozi athi yena nge-hour ngingabhala no-R10 yayibona nqaleyo qala phambi mfethu lando like yonke South Africans asikho weak uthi uqonde kufundiwe mfethu yonke into yenziwe betha kulana ukuthi agreement asikwazi ukuvumelana nento ngeyiyo endaweni yakho bani asuka nithi into kushaya lapha kona yebo okay undilaphe kakuhle nje andithi yaqaphela babakhona abanesidanga abahlele emakhaya ewe abanxiba isidanga eziserious kodwa manje ndiphinde ndivele mazwi athile andithi omnye uyathi I know la eSouth Africa sike sithi labor nge-hour masike sithi i-R1 ne akhamke lo ofikayo athi yena no mna yazi ngawuvumela usheleni uzuvumela usheleni uzowuvumela kweliphi ilizwe ungaba kwelizwe osuka kulo uyavunyelwa usheleni wena ngawo usheleni mfethu simple ibalo usheleni times 100 leko wakho so akamanje why talking face all njembe vumela washeleni njembe kwekwe nginalawo noba lenza mali le South Africa la mali maselisa le times 100 izoba imali eninzi yebo so flathi bahlahla sifuna thina into engayi-progress
umzekelo kanje ngiphendule ayizothi ngiphinda mfowethu xa uvuka njengoba uthi aba bafethu aba nami ndiyasho ukuthi mabahambe cause sihlele izinto sinazo izinto zokusebenza aba sinazo sifundile ukufunda abafuna ukufundiwa uzakwenza ntoni mfethu xa ivala iphuthuma kusasa wethu uyivala mfethu iphuthuma one okay Nayivalwa mfethu iphuthuma mfethu kusasa mfethu siyazi ukuba mfethu akabikho mpitheni ebantwini asikabi na-solutions into esifuna sekuyo yazi uba imathile nempendulo into esifuna sekuyo kwangoku akukho kusasa baqaqamba abantu then sobona ngongo angangoba uphendekile na because akekho nangoku abantu uve bagxotha abantu badotana bathi hayi ngifuna isitolo hamba apha njengoba sithi hambani then sesihambile ngokuthina sizoqala ngosichole sibone ngoba senza kanjani ithini nayo awona iphawula nakule nto le bafethu abapresident wethu nelungu lakhe bebonke asibhanqe kakhulu uthi mabawahlala kwakho unesizathu mfethu wamlowa ukhona imali ayifumana like money from ezinye countries yabo umzekelo nawe naye ke kaloku mayisithi amaparekona makamkena awuhlala naye kaloku labulisa izafu nangivele uba ulisa izayo hayi imali beyishile lo mfethu khabalameni yothomsha uba insusa okanye imbolo ipha ingcono cause ababe kubona abantu abasiphetheyo cupcake cause cupcake against even neqhawe bencima lizohamba nathi le ndawo umphathi we-FF naye shemayi we-1 amakhulu makahlala understand abantu mfethu umzelo ayithi umuntu mfethu ophetheyo lawo imeya la akahlala la uhlala emakhethi akayazi intolo yethu thina hayi imeya ngiyabhayikaleni bawuvusa nantshi le nto kakapha uba kuthiwa into leyobathi ubethi khonapho la lomawulafe emafezi xa ugudla ngomgaqo khona le PNP sanokuvula meya wena lo uhlala phi yena uhlala yonke indawo oramskate izamuvele bakethu abantu abo basemandleni bakwipower abayazi lo shedding abayazi kuphela ukuvala kwesitolo bona abakwazi ukuthathela imisebenzi amakwele bona so that's why bona be-against uhlele bona umuntu uhlala aphi elarusha uhlala esentini uhlala ebhalito akayazi ikhophela ehighland mandithi qhabaqhaba ndikanivele ewe uthethele xa wami wathetha nomhlokolozi ndiyabulela apho kuwe director mandikanivele ngamanye amazwi bayagqilazeka abantu base-South Africa phi eNigeria bayabethwa abantu base-South Africa ke ngokuthina njengangoku belapha thina ngaba singathini okanye president okanye abantu abale-South Africa bayabetha nekule South Africa establishwe le Shoprite ubani mali ashisa yabo bathi thina sithini sithi mabahamba ezinto funeka sesinyawo nazo ziyahamba mfethu that's why abantu abakwiphoshin ezinkulu bangayivumeli because ngazi ukuba amabhizinisi awo alima azahedisheka so babona noba izinto yabo yena kathini umqayezo website komnyusisi awazavela ke ngoba akholula nje xa uyijonga into ya uZaramaphosa athi nengqoko nguye noba lakho McDonald ezishopini esibhedlela ngokucinga wena umuntu uzolwela my friend awo imali yakhe phaa imali ayenza ngosuku than imali yenza my friend onayo yabobayo ndivele njengamanye amazwi director ndingakusokolisanga kakhulu but mandendibuze omnye umbuzo endike ndithi mhlawumbi okanye ngaba ngudadewenu okanye ngumfweni lona ixhoba lokuthi makabethwe eNigeria abethwe kuwo wonke la mazwe njengangeyona Nigeria le thina singamaxhoba emva koko thina siphinde sibacingele futhi emva koko abantu base-South Africa bayafa bayaphela kula mazwe thina ngaba silindeni oyena nesolution ngaba ngathini ewe isho
kumoya ongaphakathi ingalayi mhlubi ngiyaqala ukubona mhlukane kalolena kaloku kuthiwa yiqala uzonela nalo masiphondo noba sisizulu kodwa kuthiwa yiqala uzonela siyiqalile le nto iqale bani sithi apha futhi sithi sikasakahle yabo uyavuma sikade futhi kabuhlungu yabo kodwa lapho basiselitho kalobona injani lo kuthiwa once bayisusa kuya times 2 yabo anje thithi lemoto lento yenzani sibaqozele ubhuti babo sebebhola siyabathini ngale kuhlele bazana nathi sinabo ubhuti bethu abalema ukuthi abasebenzayo yabo yosini abantu mabuye ni bawela yabo bashiya izinto zabo bathola umuntu osenzene nje umuntu omnyama osebenza Nigeria usebenza pha uyenzela phepha uba ashispan Nigeria but emfowethu lento leya ibithi umuntu ongena ncwadi emgunyazayo ukuthi yabo ake lapho fabayo khona amakahambe exactly that's why kukhona ama-illegal immigration athiwa sesilungiselesi lana leya mfethu xa ujonga ayi akuyobelula mfethu ngoba awungabe kuthiwa khona like yabo into esiyiplanayo ukuthi okay awuqale abo bamfethu sizosokola nabantu abaphangelayo umzekelo ngoku osisi bethu 50% osisi bethu bahleli abaphangela abalukayo ezaluni abaphekayo nje abenzile lenqwaba mfethu kuthiwa ngiyona ubona ungenzanga nto iphelile mfethu abantu ngoba sigcwale siqinisona sifuna yanto yathina i-progress ukuthi okay ndiyinto kwethu like ufuna laa nto iyi-progress ukuthi lelo isincedisabi besides ukuthi like sa-benefita non after ngoku isincedisabi like la mathumsons ayavuleka noba yavalwa kaloku badla ngokuthi mfethu abantu empini abo mnandi ababi mnandi empini kuba mnandi after impi yabo so mina abantu ngobalwayo empini akuzuba mnandi so luzizinto yabo ndithetha uba ngekho sisama sebenza phaa vele ndithanda ngolokhoba ukuthi sisama sebenza ngoba ndiyaunderstanda vele ukuthi sisasebenza phaa phansi ongedle abantu abakho usentlungu kuba lo besebenzela u-Ashraf uMohammed sabuzochola imali angasachola imali kodwa kuzoba ngcono ngoba manje ndiyaphinde ndivele kancinci nje ndike ndingene kabathi ndingene gabalala ngamanye amazwi ngendibuze my friend bayasincedisa kakhulu uqasha osesibethu kodwa ukhona nendlela le abenza ngayo le azamqashe azaphinde ngamanye amazwi ndingazuthindi okanye azaphinde agibele phezu kwakhe emva kokuba besemqashe wena nguthethela iinzuzi zokomasipala ezo siyazazi isivu uthetha ngazo zesivi zakomasipala ezithetha ngazo abo mazayizini zethu nje awuthi nesizwe kungekho wena ubaba osisi bethu director mangezinto esike sizi-experience bakhona osisi bethu uthele mkhulu nawe sebeke bakujikeleza noba abanye bo-my friend kodwa babenza baze babe i-victim yokuthi baze bazalela abanye abantu kodwa ezinye izinto kumele sizihle kumele sizishobe khona ewe u-99% wenza lento yokuthi ahlukumeze osisi bethu azenze lento bendiyishole ukuthi enze kanjalo for umzekelo bayazi abalandeli u-1% wenza ngale ndlela oyishoyo umkhulu yabona lo mzekelo beningayithanda bamthenzi ofikela apho kulaa ndawo leyo khakucinge imali my friend ayenza ngosuku then ucinge imali afuneka ayibhatele usisi wakho imali eyenza ngosuku ayikarantiwanga imali yabo ushiyana ngalo muntu leyo usisi wakho kulaa mali leyo expect babhatala imali leyo ayenza ngosuku yazi bakwazi ukwenza ulokhuzana ngosuku kwi-local store uyakwazi ukwenza u-6,000 ngosuku 3,000 akho masabhabsini local njengangosi losuku esimili line wena uthenga u-200 wena uthenga yayibo yonke amali ye-accounta yayibo ye-accounta mose usenza usezoyihlanganisa okay just card sinithanda nonke bangane bethu abahle
khata What is that in sense? Fine, but can I share something with the left is fine. What is extended for this? Content level of your course on 20 guys, it was fast. Because the level of government condoms are government. There's so many classified information. Depends around to the government, you have to have some sort of chemical. Everything was easy. Oh my God, I'm talking smart. I'm talking about cheesy family. abomhlola lolowo witsha uye ehlathini lana ukwazi ukulutha nje inyulo lexeshana mfethu usephaya Hayi umsebenzi amathitya aboshe kakhulu mfethu bayibuye ejele ubuye nganangqondo azibakwayo okwakutya bayaphoyizela sothi athi mfethu imali imka kancane yabona maninzi amathitya asuka ejele aboshiweyo uwesi yabona abantu abagwetyiweyo iminyaka ya awa kubani kwaziyo uba uye ebhenki uyayibamba ubuya phasi enganangqondo alophaya bafike babuye bafundisane ufuna umdityane bokotsotsi yabo bayazi uba phakathi kuzohlangana irobhari obamba inkonzo ingqondo yethu phela bangaphandle isuka incane babantu hayi ncane kakhulu isuka xa uyicina nawe ukuthi baba abantu abehlangene phakathi ingqondo nje Hawo mfethu lowo besaso basinekwenza isenze xa usisigcebeni yani bakunokudla kuphela kodwa ufanele chemical then uyazi uba after iminyaka engahlanganisa wena uyazi uba sophumile awugqiba nenyanga uyafa but kusikasi wenza isiboshwe sibuye ejele ukuthi asifile hayi into yamanivileko uzokwenzewa mfethu hayi mfethu urongo eright ngoba abantu abaphethe igazi wonile mfethu wonile uhlwayo umbulalelane ingaloku kuthiwa ndonile ndohlwayo yabo ndibulawelane ke ngoku cela usobhola uba andisiba urayicela ukuphendula into yenzeke king aba bantu abafuni izifuna zabo andisiba iziboshwa azikho ezifuna zininzi iziboshwa ezifuna most azifundi baboshwa enza aphinde umzekelo mna ndizabona ukwazi abuna kakhulu king hayi izingcence abantu abashaya ikhani mfethu eserious khona la mtshita lo wayethi like xa uwithdraw usebenzisa Capitec tsala i-10 cent Capitec wakho from your card xa uwithdraw yena la mtshita utsala i-10 cent from Capitec bangabona bewithdraw so xa soyicinga wenza malini la mtshita awuzezikhraba abantu abahle badinga vele ukuthi yabo ndiyawo xa seyibanjiwe ungayivele ibethe xa ibethe okanye kwenze loo plan umbuzo wami endiwubuzayo yabona mna icrime eyazi uba ingehlekela kanjani icrime yabona eSouth Africa mfethu uba ungalo mfethu ukuba kube khona uyaziyo uba uzibani lapho ufundele into ayifundele ayibonayo eyaziyo okanye ukwazi ukulungisa imoto yabo bakhona isikole mashayina okay uyakwazi ukulungisa ifoni bakhona isikole yabona mfethu icrime ingaphela ingabanye bayingapheli kancipha kodwa ingathumalana icrime mfethu okanye sivele bajwayele ukuphikelelwa baphikiswe masike sivele ngezinye indlela masike sithi ke ngoku la eSouth Africa uyabekwa umthetho okanye ubani umkhwanazi setho noba umkhwanazi noba ngubani ungabesalibazisa wami noba umkhwanazi noba ngubani bani if babengathiwa wena siyakubopha ngoku singumthetho okwesibini waphinda siyakubonisha okwesithathu uthole isigwebo sentambo uzingenela wena ngomqala wakho kwigrinder ephila ogesi baziphilela ngoyozeneka phambi kwakho umqala wakho masengathi usokolisile uthelwe phansi asinyana isigwebo sentambo nobasingabona hayi abo isigwebo sentambo so that's right okanye ngokungawonishwa kayifoko kuthiwa abo isigwebo sentambo aye ndinga sisebenza kanjani isigwebo sentambo yabona mfethu umoshile uqala ukhuza umoshe
ukhuzo. Okwesithathu uyozilengisa pha. Uyaqhenyelwa bekhona abantu bebanezi. Ukudala. Kanjani ingxaki mfethu izinto ezigqoka nguzike na TV andiyazi like uku-experience khona i-countries mfethu apho kuthiwa xa undibulele nawe vele ufuna usacrifice ubomi bakho isikhwebo sentambo izinto nolazi uba sekufaka intambo ubulewe khona igrinda i-serious emva koko ikwinhloko yakho uphele okay masingane ngasilandela and sinithanda kakhulu oDJ Helen Joy noxa wami sibonge director eplazini iphethe no-cameraman time to back to director wethu